Ćao svima, dobrodošli na kanal Jednostavno ukusno. Ja sam Valentina. U ovom videu ću da vam pokažem jedan od meni najdražih recepata za pitu sa jabukama. Ovaj recept je u našoj porodici već 5 generacija. To govori o tome koliko je recept stvarno dobar i koliko je vredan da se deli dalje sa drugima, što i vas pozivam da uradite. Za testo nam je potrebno 600 g brašna, 300 g margarina, 2 decilitra pavlake, 4 žumanca, 5 kašika šećera i pola praška za pecivo. Brašno uspemo u dublji sud, zatim i ostale sastojke. Žumanca, šećer, pavlaku, margarin i prašak za pecivo. Za bolji ukus dodajte i prstohvat soli. Rukama dobro izradimo da bude potpuno glatko. Ako imate, slobodno dodajte i rendanu koricu jednog limuna ili prstohvat limuntusa, to će dati samo još bolji ukus kolača. Najbolje da testo uvijete u stretch foliju i tako ostavite u frižideru pola sata da se malo stegne. Stretch folija će spriječiti da testo pokupi mirise iz frižidera. Dok se testo odmara, oljuštimo i krupno izrendišemo 7 do 8 većih jabuka. U kolačima ja najviše volim da koristim što kiselije jabuke. Najprije mi iscedimo sok koji slobodno možete da popijete ili poslužite dečici jer će ga oni sigurno voleti, a i uz to popići zdrav sokić. Rendane jabuke prelijemo sokom od pola limuna. Ako nisu kisele, onda može i od cijelog limuna. A zatim im dodamo 5 do 8 kašika šećera, naravno u zavisnosti od kiselosti samih jabuka, i 1 vanil šećer. Ako želite, možete da dodate i cimet. Tepsiju premažemo margarinom i pospemo brašnom. Testo koje je sad već odstojalo i spremno za dalji rad presečemo na 2 dela. Radimo na pobrašnjenoj površini i rastavljamo prvi deo testa na veličinu tepsije. Rasporedimo cijelu količinu jabuka. Ja volim da pospem jabuke i šakom seckanih oraha, to daje kolaču još puniji i bogatiji ukus. Rastavljamo i drugu polovinu testa, zatim prekrijemo jabuke u tepsiji. Kolač izbockamo viljuškom i premažemo belancetom. Pečemo ga na 200 stepeni dok ne počne da dobija boju, zatim na 150 dok ne bude u potpunosti rumen. Nakon što se prohladi, isečemo ga na kocke željene veličine i pospemo šećerom u prahu. Uživajte u jednostavno ukusnoj i pravoj domaćoj piti sa jabukama. A ako ste novi na mom kanalu, prijavite se kako biste bili obavešteni o sljedećem finom receptu.